بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المستمعين من الجن والإنس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كهيو رحمتك كم آدت دوه جري مغرب نماذ فهم بمسكتك كوريا جندا تفسير كلاهدا أرغون من فايتوي تندي وسواهدك من أسفواني سورة البروج والسماء ذات البروج من سورة تفسير أقولكتو ad algon men me fahunde nimmala afwani mi suratuge 16 wanu ayatuge niyala ehen kamun allah ge rahmatay ko mire algon men fashani e suratuge 17 wana ayatun fashigem ad mi ayatta fashumuga kurin kuriga ayatta kuda ko handan a kollumuga gotun algon kuda khulasa genes den ad allah subhanahu wa taala mi sura fattawa afwani taritaka planet hoge very udu dandebba adi qiyamat duas gandeba adi qiyamat duhun Allahu ga hadratu ga heki wa farataka heki webe farata gandeba ad Allah subhanahu wa ta'ala wani ukhdudu ga ahlu warinnan ilahu ga la'nan hurikan angawafa ukhdudu ga ahlu warinnaki diga walugana konafa ege teriya daru ala alifan rokofa muslimun diritibba ege teriya wattali mihun ad ekaben emihun kuri sababaki mu'minun emihunge iman kan du kolla emihun Allah subhanahu wa ta'ala yang iman begenti bi iman kan du kolla emburi shirku ge teriya gendiuma majbur kurumuge gotum bigotum muslimun e alifanganu ge teriya la e waluganu ge washagen ebamihun tibi kulibalam ebamihun ge hitan ebbes insaniyat kamen ebbes kahala rahme kulunen hamdardiyenna muslimun nang efada borati aniyatak emihun demun gendiya ham ekan sabaki timam menga rabbaki Allah subhanahu wa ta'ala timam men bunik ebamihum bunika mataka yafahu Allah subhanahu wa ta'ala angawani ebamihum enuba jarima yang aragan kamu gabina mas ebamihum tauba wajkaba bani nama Allah ebamihum ge tauba qabul qurbanaka ehnamas tauba nuwe maru wajkaba bani nama Allah subhanahu wa ta'ala ebamihum na gadafada adab debanaka adi ebamihum na deban gadafada adab fahuga bayan korabu mafahuga dem bayan korabi iman ka ahulirina iman Allah subhanahu wa ta'ala iman be adi sarih amal kulami hunnan ilahu suruge ga tayyar ko deba fawa matiberi ni'matahu ga bahaka yafahu ilahaki fa'alun lima yurid ilahu iradu korabi komme kame ilahu qurbanakan angawade bafabe yafahu algor men nan ibrata gegotum kuriga bag kuriga ummatahu mihunge halat bayan ko debani eba mihunge gatam man Allah eba mihunna tedumuk dekkew mattaka rasul be kalum fanubi ehenna mes e rasul be kalum ge bahakata doguko e rasul be kalum nan aniya beribe kanta kurumun eba mihunna meduga man Allah subhanahu wa ta'ala kanta kurabi gotaki ko bakan bayan korba min suratu ga 17 wana ayatu ga sual Allah wahi korabani هل أتاك حديث الجنود تبابيهن نوتا كاليغ فانا هميا جنود خبرتن آتوي بتنوغا الله سبحانه وتعالى سؤال قربا فمني رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب قربا نوتا امها إنسان مخاطب قربا مسوال قربا مغا بينو مكي سمال كن هدبو سوبكي سؤالك صفاغا آيما mihunnan ekamat deve samalukum boduwagindan teba mihunna fir'auna thamud nuwata junud tahuge veri lashkar tahuge veri
mihunna kantatta begen diyagoy tiaba mihunnan enge toye migota suware kurabima eba mihunnan ekama deve samalukan boduwegen dan hal ataka kalegfana hamen asfawehe hadithul junud lashkar tahuge veri mihunge kantatta begen diyagoy al junud ad milafzaki ei al jundi nuwata jundu milafzuge jam'u nuwata ginawataru mige mane ki lashkaru namaves mitanuga ei kol lashkarege wahakam bayan koraba fenne ekam bayan korabani kuriya mihuri ayat tahuga wahi korabani fir'auna wa thamud fir'auna thamud bagaga mihunga wahakata kalegfana engila batoye edaba mihunga wahakata man Allah ani kit qur'anuga etat tanegga bayan koraba ad fir'auna ki kobato fir'auna ki misruge rasgafan ei baki miheka kiye nametto nuwata misruge raskaman ara komme miheka bes deve nametto mime masalaga tarikh ilmuringe meduga khilaf patifave ehnamas ege emme rangalu emme rajih gotaki misruge veriyakan hunna komme miheka deve laqaben ei fir'aun habashaga veriyakan hunna komme miheka najashiye kiye fadan misruge veriyakan hunna komme miheka fir'aun mi laqab deyfawe komme kas musa kifanuge ummatuge fir'auna ki ei mi bimmatiga bodave gane ulunu jabbaru mihe enage rashuge ahlwerin nan aniya kuramun gendiya nulafa jabbaru mihe mi geiturun enayaki timannayaki tiyabamihun netumunge tereng wujuda gennabi rabbukan ekama dawa ko fawamihe ewahaka bayan korba suratul nazi'at ge 26 wana ayatu gaman Allah wahi korbani faqala ana rabbukumul a'la fir'aun bunye timannayaki tiyabamihun ge mativeri haddawagen guluba ilahe tiyabamihun netumuge terem wujuda gena farataki timannay mige turun ena wani uluhiyatu wantakama nuwata timannayaki ilahekama tiyabamihun alukan kuran jeheni timannayakama mikama bes da'wa kofa surat qasas ge 30 awwana ayatu kama Allah wahi korabani wa qala fir'aun bunye ya ayyuhal mala emmeha mistakunne ma alimtu lakum min ilahin ghairi timanna fiyawa tiyabamihun alukan kuran ilahe timannayakan nege maneki tiyabamihun alukan kuran jehe ilahaki timannay komme kas mi fir'aunaki timannayaki rabbekama nuwata tiyabamihun netumuge tereng wujuda gennawi farataki timannakama adi tiyabamihun alukan kuran jehe farataki ves timannakama dawa kofawa adi enage rajitonna nuhanu bodati aniyaveri wefawa nuba nulafa insan mi fir'aun gandiyai man Allah Musa alayhi salam bawale bi shari'ata furassara kuramun malama kuramun jessum kuramun ewahakata bayan kuraba suratul isra ge sateka evana ayatuga man Allah wahi kurabani walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat hama kashwarun tibang Allah Musa alayhi salam debime kanda eli bayan begemba nuwa ay nuwata nuwa mu'jiza timang Allah Musa alayhi salam debime fas'al bani Israil dem fahe kalegfan bani Israil gemihunna sual kurba ballawashe iz ja'ahum Musa alayhi salam e mu'jizat takagen e bamihunge gata badagen nabi hinduga kanta begen diagoy faqala lahu fir'aun Musa alayhi salam e nuwa mu'jizatagen bani Israil gemihun nuwata misruga ahluweringe gata badagen nabi hinduga fir'aun mibunani inni la adhunnuka ya Musa mashura e Musa e timanna ya lafa kuravani kalek fantiri sihru jehi pakamash maneki fir'aun qabul nukure Musa alayhi salam ki rasul be kalekba adi Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun gennawa fawa risalataki adi ekalek fan ge tedwari kan dekkew mattaka fir'auna dakkawman egendebi mu'jizataki ei
tedekkamakam ena qabul nukure ena hiwe faoti timannaage berikan gelligen gadane mimihaka hedigen ehem wegen ena Musa alayhi salam malama kurumuga gotun furassara kurumuga gotun jessun kurumuga gotun miburani inni la adhunnuka ya Musa mas'ura e Musa e timannayan hiwani kalek fantihiri sihuru jeifa kamashe kommekas miwarun firaun fuddadi kiyenu ege badaruga ena kantatta kuri waran ihanati gotaka wara nurakateri waran aniyaveri gotaka e wahakata bayan kurabamu surat zukhruf ge fansas ekka kumfashigen gos fansas hawana ayatu ge niya lamman Allah wahyi kuraba fani wanada fir'aun fi qaumi fir'aun enage qaumu ge bihun nagwaliye qal fir'aun bunani ya qaum e aharenge qaumu ge mihunne alaysa li mulku misra misruge berikam mani timannayaka nunhiye wa hadhihi al anharu tajri min tahti mihra fen artan hingamu midani timannage dashun nunhiye afala tubsirun tiyabamihunna nufennani hiye misruge berikam misruge milkiyat mani timannayashe mihra fen artan hingamu midani timannage dashunne kalemanna was fennane mikantatta am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinun Musa alayhi salam isharakum ena bunani hadha alladhi huwa mahinun mihira nikamati insana buren aharim ma heyokam bodunun am ana khairun timanna ma heyokam bodunun heye min hadha alladhi huwa mahinun mihira nikamati insana buren timanna ma heyokam bodunun heye wala yakadu yubin ena yaki ena dakka wahaka mihunna rangala safnuwa mihike ad Musa alayhi salam ki ekalek faanuga waahaka dekkewumuga undaku kamen hunna befule duruga kurako waahaka dekkumuga undaku kamen hunna befule ehem pege man Allah Musa alayhi salam risalat fanuma guligem bes Musa alayhi salam Allah ga hadratu gadannawani wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan timannage akh Harun timannaya buren du fasehwade ehme fa arsilhu ma'iya rid'an timannaya akuga timannaya ehi teriwan mihege gotuga ekarek fanubad bash kommekas firaun Musa alayhi salam malama kurumuga gotumi burani mina yaki mi nikamati insanake mina dakka wahaka mihunnaka safwa wes mihunune eha nikamati insanake falawla ulqi alayhi aswaratun min dhahab nun nama mina mihada dakka wahake ki mi tedukama baninama eenaage atuga rang ulaatake neeluvi kiibegen hiye man Allah eenaaya rang ulaataken eenage teduwerikan enge umataka nudevvi kiibegen hiye aw jaa ma'ahu al malaa'ikatu muqtarinin nuwata eenage tedukan enge umataka eenaya ekuga malaa'ika bekan tabanuga wadanugati kiibegen hiye fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu kommekas fir'aunuge qaumuge bihun fir'aunuge waahakatakan hellije adi fir'aunan kiyaman terivejje Allahu wahyi qurabani innahum kanu qauman fasiqin emihunaki ay fasiqu bayke falamma asafuna den man Allah ruhi wadigen nuwa gotak ebamihunga amalta takrar ko kuram fettima intaqamna minhum man Allah ebamihunga kibam badal hippevi gotaki koba fa aghraqnahum ajma'in timang Allah emihum emmen gharaq kurabime emmen fenuge adi Allah gharaq kurabime faj'alnahum salafan timang Allah ebamihum lebbime iswadiya ummatahu emihum gatuga wa mathalan lil akhirin adi fahum anna mihunna huri mithalage gatuga maniki man Allah ga ayatakan uredi furagas dinima den kantatta begendane goy ehem mihun ibran hasil kurumataka timang Allah ebamihun egotuga lebbime ad kommekas Musa alayhi salam fir'aunu ge gata wadagen wara reeti ko enaya dina goalevi timannayaki Allah ga hadratum wadagen nabi rasul be kalek wahaga dennavi tiba Allah timannage wahaga qabul ko fikama baninama tibaya tedumagu dekku mattaka Allah ga maga tiba gengos dilumattaka tiba bihar ti kuramun genda aniyaveri amal tan huttaru mattaka ehi teriveden timanna mihuri tayyarashe kommekas fir'aun Musa alayhi salam ga wahakata qabul nukurumun
ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ekale ಫಿರೌನ ekale faanuge tediwarkamuge hekita dekkevi ekale faanuge atuga appuluga asaqolo ellevuma kiga bimmaccan asaqolo ellevuma kiga asaqolo harufa ek badalwegende hama anekka e asaqolo harufa ekale faan nengevuma kiga kurigo eggota asaqolo ka badalwegende ekale faanuge karuwalan akkoppale waan fahuga ain neruwairuga ain onnani hudukulaga anekka karuwala koppawale buma kiga ihu hurigota badalwegende komme kas Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam ge teduwerikan dekkew mattaka tafatu etam mu'jizat dekkevi ehennames Allah emi kantatta begen diya goy bayan korabamun surat taha ge fansas havana ayatun fashigen gos haddiya havana ayatuge niyala wahi koraba fani walaqad araynahu ayatina kullaha timang Allah ge hekita timang Allah ge kulodum mantakam ge hekita adi Musa alayhi salam ge teduwarikam ge hekita timang Allah ena dekkevime fakadzaba ehennames era huriha kame dogu kuriye wa aba ena e huriha kamaka inkar ko furagasdi hediye qal firaun miburani ajitana Musa alayhi salam mukhatab ko miburani ajitana kalefan timammenge gaatatiya wadagen nabi litukhrijana min ardina timamenge bimun timammen beru kollan he bisihrika ya Musa e Musa e kalefan haddawa sihurakum timammenge rashum beru kollabagen he tiyai falanatiyannaka bisihrin mithli timammen bes kaleyan hama tifada sihura gennaname faj'al baynana wa baynaka maw'idan ehem bima timammen genna sihuru kale dekkumataka timammen debami hum baddalu qur'ana wagute bunashe faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa egotan ebbasu mafahuga wagutaka tanakan ebbas washe eyaka timamme bes khilafan nuwaname karek faanus khilafagen nuwane eduhum timanna annaname sihur warin guwagen hama tikahala molu sihuru hadumataka edu sihuru hadagen molu bi bayaku ei kamyab libigem ba mi honne ehem bima ebbase wadagen nawashe duwahaka e duwahakun timammen emmen ekkuraname huriha rayitun ekkofa karek faanus sihuru hadani timammen sihuru hadani den etanu molu abayaki ei haggu gotuga tibi mi honne qal ehenduga Musa alayhi salam vidalwani maw'idukum yawmuz zina tiyabami hon emmen ekkuram bi duwahaki zinatuge duwahe nuwata eid duwahe wa an yuhshara an-nas duha adi mistakun ekkuram bi wagutaki duha ge wagute mistakun zinat terivegen duha ge wagutuga annashe teduhadani kombe to belumattaka fatawalla fir'aun fajama'a kaydahu thumma ata den fir'aun enage lash sihorwerin ekkofa e huriha sihorwerin ekkofa emihun genay etana qala lahum Musa kommekas e sihorwerin genas emihun ge gaatuga fir'aun miburani kaleme miyadu kamyabi hodafikama balinama timannage emme aris mihun ge terega tiyabami hum begendani ehembiba miyadu jehene kaleme kamyab hoda kommekas e sihorwerin ama Musa alayhi salam sihurwarige gaatukum ibrani wailakum nama kalemen nan halaku hutte la taftaru ala allahi kadhiba Allah subhanahu wa ta'ala ge maccat yabami hun dogu hada nulacce dogu hada kama bani nama fayushitakum bi'adab man Allah tiyabami hun ge macca gadafada adab funu wafane wa qad khaba man iftara ehmiba dogu hada mihaku edwahum halaku gendane miyadu kalemen dogu hadagin sihuru hadagin mitanuga kamyabi hodan ulafikama balinama dannashe kalemen halaku gendane timannayaki mi sihuru wari ennune timannayaki mi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun wahiyagin asahuri rasul be kalakime haqqu rasul be kalakime ehembima timannaya challenge kurumattaka tiyabami hun dogu hadagin sihuru hadan nuleshe sihuru hadan kaleben ulafikama balinama Allahu ge kofaya adab tiyabami hun ge maccan as tiyabami hum halaku ge hingadan fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa den ekkala sihur werin ge benduga ebi hum ge benduga salla koram fashafi kina bay hadan bay mi hum bonafi e rangalu wahakeke e kare fane dakkawani rangalu wahakeke
timammen e sihuran hadagen timammen na nakamiyab vejji kama waninama e kalek faanuge rabbu timammen ge macca kofaya adab fonu wa timammen halako ginga dan anabek bubrani nunake timanna men nabura mola sihuru hadane bayako bi duniye ko nutibene ehmiba miedu sihuru hadage molu vejji kama waninama firaunuge aris mihun kamuga timanna men vegendane timanna men nam moleti bodeti inam talibigendane ehmiba miedu mi timanna men kamyab hodan uli oy dranuge fursateke wa asarru najwa ebami hunge meduga sirru wahakateke dekewon maneki e sihuru wedinge meduga sirru wahakateke maneki misallatan emi hunge meduga kurevigendiya qalu den ekkala sihuru werin fir'aunataka fir'aunuge arihun emi huna libidane izzata kattaka mibunani qalu ebami hum bunye sihuru werin bunye in hadani Musa ya Haruna debekalu nang ishara kura mibunani hadani in hadani mitiba demiyunnaki la sahirani mi desihuru werinne yuridani e demiyunge beenumaki ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima tiyabamihunge bimun e bihun hada sihurutakum beer kollu be emihun beenumani wa yadhhaba bi tariqatikum almusla qalemin barikolla shay emihun beenumani fa ajma'u kaydakum den sihurwari mubrani kalebinge echita genna shawha thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la miyadu kamyab hodi bayak ewani kamyabi libigenne qalu ya Musa emihum Musa alayhi salam ge gato go mubrani imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa kaleg fanu he fortama illani nuwata tibammen he fortama illani Mari emi gatu gas ibai asai Musa alayhi salam ga pulugo nakala asai emi hum gatu gas ibai emi hum ibrani imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa khaleg fan benu fulu kama wani nama khaleg fan emi fortama asa ko illa wash nun nama tibam men bes tibam men ga asa fortama illa fan qal Musa alayhi salam jawab go bidalwani bal alqu khalem ga asa illa balash فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أميهم جاء عساكر اللي ما ابناهن هبا إكلا حرفتك بدل وجهن جج أميهم جاء عسا بمتشن إلا لما يكيجا موسى عليه السلام جاء عساكر إلا وما يكيجا عساكر حرفتك بدل وجهن داهن أميهم جاء عسا إلا ما يكيجا بس حرفتك بدل وجهن جج عسا أي أميهم هذا فوري وارجدا سحر جسوا فأوجس في نفسه خيفة موسى ehinduga Musa alayhi salam ga hippuluga biruwerika ngufadijje aneka miyedu timan karek fan balibi bay mimihon haadaha warugada sihura kemiyoti genassa mi sihuru timan karek fana batil kure bidane bay fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa alayhi salam ga hippuluga biruwerika ngufadigendiya ehinduga Allah wahi kurabani qulna timan Allah Musa alayhi salam wahi kurabi la takhaf kalek fan birfulu nugannawashe innaka antal a'la kalek fan she kamyab libigendani sihuru warin balibane kamyab libiganda gannawani kalek fan innaka antal a'la kalek fan she kamyab bada gannawani wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u kalek fanu ge kanapulugati oin asakalu ellawashe talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wa la yuflihu as-sahiru haythu ata Musa alayhi salam ga apulugo oy asakolo ellewuma kiga bodeti harufatakan ufedigen gos e harufata gos ekkala sihur werin ellima asa ellima ufedunus harufata ekkala Musa alayhi salam ge asakolun ufedigen diya harufata gossa sihur werin ge harufata ka huskolla e hinduga fa ulqiya as-saharatu sujada sihur werin sajida jahani qalu emihum bunani amanna bi rabbi haruna wa musa timam mihisabu haruna musa ga rabban imam bijjime timam nan ingije mi haru eiki sihur wariyan nunka timam mihedi waruge warugade sihure ekare faana kad beheten evves mi hakan efada warugade sihuran hedumaki ei kuldana wegen ba kabnuna ehembima yagine ekare faanuge ekantete ki ei sihurakun aswa kabnuna ay mativeri Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun gennabi bodu wegen ba mu'jizatike ehembima timanna men balibejje kama qabul ko timammen Musa ya Harun ge rabban imam bejjim
ehinduga firaun mibrani ki ketu qal amantum lahu tiyabami sihur warina mukhatab ko mibrani kalemen eda maliki Musa alayhi salam tiya iman bi qabla an adana lakum timanna kalemen nan izdan tinumuga kurinne timanna kalemen nan izna dinumuga kurin maliki Musa alayhi salam kalemen iman baashe ehen timanna bunumuga kurinne tiyabami tiya iman bi innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ei kalemen na sihur unganna de bodumi haye ehem bima kalemen tiya kuri kushuga adabu timanna dehu shime fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf adabake gotum timanna kalemen deena adabaki tiyabami hunga affa hurahabbur qur'an kanata watu fa buri kollan adi warum fudani kinu wala usallibannakum fi judhu'in nakhl kaduru katiyabami hun saliban arwanam wala ta'lamun kalemen nan egigendana ayyuna ashaddu adhaban wa abqa timanna ge adhabu he warugade Musa alayhi salam ge rabbu ge adhabu he warugade kaaku ge adhabetto warugade miyadu tiyabami hun egigendan tiyabami hun ge affa hurahabbur burikofa kaduru ka saliban arwanam ehinduga sihur wari mibrana ki kota qalu sihru wa mibrani lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana timanna menna mi fenifa wa hekitaka timammen netumuge teren wujuda gennabi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun timanna menna mi dekke bi boru mu'jizatu ge macca kalege birudekkun taka timanna men helligenen nudanam faqdi ma anta qad kale qur'an hukume qurash قرآن حكم دين أدب قرآن عذاب دين أدب قراش مسألة نت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قالي كم قرآن يقربني مدنيا متيجة كني أهار من متبي إن أهار من متبي آمنا بربنا أهار من هذا بعدين قلوبا إله إيمان بعدين كيف بعدين ليغفر لنا خطايانا aharmenge kuffa fatan eilahu fussawade bumattaka aharmen eilahan imamu muge sawbun aharmenge kuffa fatan eilahu fussawade bana wama akrahtana alayhi min as-sihr adi kale firaun timammenna majbur ko gentiya hedduwi sihurta e sihurtan hedu muge sawbun timammenna libifawa fafatan man allah fussawade bana kama tibanna men ummidu ko yaqin kurame wallahu khairun wa abqa Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun debba dharmaya thawabu ma heyokum bodu wengembe adi ma boda demigembe swani chike innahu man ya'ti rabbahu mujriman tadan kuracce qiyamatuhum Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan mahshar kurabe eruga mujrimeke gotuga Allah ga hadratan mahshar kurabe mi hadanne fa inna lahu jahannam emi hakan huri jahanname la yamutu fiha wala yahya e jahannama ge tere emi hako marebes nuas direne e adab libi emihum hunnane wa man yati mu'minan qad amila as-salihat qiyamatuhum Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata badal quran alna hinduga imam be salih amal ko gen anna mi hadanne fa ulaika lahum darajatul ula e fadamihun mati wegen ba darajat Allah ga hadratum hutte jannatu adin suwarga tahuga ebamihun demiti bene tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha esworuge dashun fengar tam hinga hunna sworuge tahuga ebami hun demiti bere khalidina fiha etanuga demiti bere wa dhalika jazaa'u man tazakka eyye ebami hunge nafsu tahir kurimi hunna man Allah devare matiberi jazaayaki at komme kas algon mange darsa be samjifa wa wagutu hamu ma kiga mi haysa bun kurkollana insha Allah miyanna haftaga samud bagaga mi hunga ba haka kurigendan Allah subhanahu wa ta'ala algol min amannaki hiyo basaha hiyo bas qabul qurabakam galabashi amin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh